Geng, tengok ni. Elektrik kereta saya ni start. Tapi nampak tak geng? Bateri kong. Jadi kalau jadi situasi macam ni, korang tak perlu cuak. Sebab saya ada satu barang ni yang nak share dengan korang. Kalau korang berada di tempat-tempat emergency kan, korang hanya perlukan ni je, power bank jumper ni. Cara nak guna dia macam mana? So dalam dia ada macam ni lah. So ni jump starter dia. Yang ni soket dia, okay, merah dan hitam. Korang cocokkan je dekat kabel outlet dia. Kat sini ada positif dan negatif. So korang connect je lah kat dia punya power outlet tu. Bismillahirrahmanirrahim. Positif, negatif. Alright, start je. Nampak tu? Saya dah tekan dah. Jom kita tengok. Boleh tak start? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. So kalau korang berada dekat tempat-tempat emergency, korang tak perlu takut sebab korang hanya perlukan jumper starter tu kan. Jadi kalau korang nak dapatkan jumper starter tu, ni link saya ada sertakan kat bawah. Dapatkan now. Supaya korang tak cuak, lagi-lagi para wanita di luar sana. Alright, dapatkan. Bye bye.